U čast jeziku. Jednog dana ustadoše studenti Bangladeša. Probudili su ljude poput Enkidua i Gilgameša. Jer od drevnih Sumera prvo pismo pamtimo. Ako ga izgubimo, ne možemo da ga vratimo. Na brojne prepreke studenti su naišli, kao kada je Gilgameš besmrtnost tražio, ali nažalost tužno su stradali. Niko ih nije ni razumeo ni uvažio. Mnogi ljudi su za naš jezik živote dali. Kako je Zmaj napisao, to bejahu ideali. Karadžić, Daničić, Mrkalj i ima ih još. Sve su uradili da nam jezik bude jedinstven, a ne loš. I kad teritoriju narod izgubi, on opstaje, ali kad jezik narod izgubi, on nestaje. Jezik treba svi da čuvamo i nikada da ga ne damo. Samo Srbin srpski jezik može spasiti ga od propasti.